Itolo bebavele bahlala emthandazweni. Siyabonga ukuthi we carry, I can't say they are genes because we carry the genes of Christ. Mangibe njengoJesu kaningi ethandaza. Kuthandaza sikufundiswa nguye. Ngicela-ke kuveta Tindo lese kube iminyaka letinye takhona sithi ibambile. Asithi vete. Siyacela ukuthi ungasiye eMaswati kuphela la khona la nala ngephandle kwelive. Na uthunyiwe nje uthunyiwe. Jeremiah 48:10 nakathi akaqalekiswa umuntu lo wenda live la uNkulunkulu sitafu njalo lo wenda Tindo ngeke unganakekeli. Lelive walibe nalama symptoms asikathanzi lokusho nje ukuthi libe neliqalekisiwe kodwa-ke noma ungasho singeke sesithi uyaphambalata because tiqalekiso siyatibona. Jesu ukuboleka amagama akhe washo akazange asho nokuthi kuPeter, hey Peter ngeke ungene ekulingweni. Uthi Peter ngikuthandazele ukuthi lapho solingiwe ugcinise bafowenu. Kuhlale kushiwo hawu Jesu unemandla langaka awuvimbi ngani Peter ukuthi angalingi. Phindze Mahubo 23 uyasho ukuthi noma ngihamba esigodini lesinethundi lokufa hhayi ukuthi nangihledi khona khansi bahledi labanye bazi babhabhalala. Lesi sikhathi kuba khona ukuthi uyendlula ethundeni nathi-ke eMaswati siyendlula. Ngiyacela ukuthi lonke liswathi wonke lo sinzisiwe akubambe lokhu phindze akuhlwabula. Ngihlale ngisho ukuthi kuyangisida lokho ukuthi imagine nangu 4 years noma 7 years wase-tertiary bese kuthiwa kodwa ukukhuluma kulesikhashana lesi. So-ke ngiyacela ukuthi ku-computer yakho cingweni lakho uhambe uku-analyze ngakunye lokho ukuze sitokuthola konke ungakhanzakali ukuthi sesishiywa isikhathi. Phindze kuboleke emagameni aJesu. Jesu waphindze washo wathi kutawuvela aboKristu mbumbulu. Wathi kutawuvela nabaprofeti bamanga. Ngitshele nje ukuthi nabani sokhansi uyavela ngingumprofeti futhi bayadisho nemagama. Ngingumprofeti bani. Phindze kuthiwa bawulandzela abantu labaningi. Sesasho sasinathi uyabakhuda labantu laba kube naleyo challenge leyo. So nami-ke ngicela kuboleka lamagama ukuthi ngaseMaswati watch the space phindze ukubhale lokho ukuthi umfundisi ukukhuluma nini utakubona ngoba naJesu wakukhuluma letinye into kumele tendeke. Ngiko nje Jesu uthi lokhu ngumhelo wokucala kumele ukuthi kwendeke futhi nakwendeka lingathuki. So nathi-ke siyasho ukuthi kutawendeka lokho labaningi bawadi ukuthi sisabatshela sikuthandazele sakubona lokho ukuthi ngabe sesimelana neliBhayibheli live la uNkulunkulu uthi Jesu ngeke kwendlule shona isiceshana sinye kumele konke kugcwaliseke. Ngiyacela sikunothe-ke lokho. Asi-explore-ke nawa ama-topics esitawukhuluma ngawo. I-topic le hamba embili noma konke hamba embili akusho into yokucala ngathi kunjani. Ingcikithi yonke i-centered kulamagama lawa lathi the worst place to be where God has left. uNkulunkulu nje angahamba kwendeka into letiningi bese phindze kwesibili kulamagama lawa lathi live laseSwatini eMaswati akacaphele sibitiwe to bring a new thing to the nations. Sinekwethu thina don't copy. Uva kunjani nje nawubona abantwana athi angabona ingoma ku-TV ngelisonto soyoyihlabela. Ngiko-ke lokho lokulesa sicalekiso. Kune-portion lenkulu 100% likamthatha more than 25%. Ukhanze abantwana sebahlabelisa kwabani nayingoma nayi kuphi kwenu. So uma unganakekeli lokho ukuthi sinento thina umhlaba lo usatomangala sekuqalile. Ngiko nje singasho ukuthi labe masiko nje noma babona siyakopa nje sibuke sizebonile ngoba live la uNkulunkulu akakubusise ngendlela ijiki ngamane kugejwe kulabanye. Si-unique as a nation. Nalokho-ke ngicela abantu bakudadisha. Kungakho nje nami ngingumfundisi Seneliso Mnisi. Labaningi bayade. Kuthi ama-fingerprints yakho akayosafana nalomuntu. Umhlaba ubheke lento lensha lela kuwe. Nami nje ngiyayama kuPawulo nakaSipawulo waniketwa idveti enkulu lokungakavumeleki sadisho. Letinye vele siyondlula singakadisho. Washo njalo uNkulunkulu. Lokunye uNkulunkulu ukuveta
uma kuthandazwa kunebami labadzide kwendeke-ke bese kuyaphuma le tinto ngize ngithi bawukhumbula nje labanye khona la kaLozitha la khona uNkulunkulu asebenzisa yena umfundisi kwaba khona lokho ukuthi kwaba nesiprofetho wakhuluma uNkulunkulu ukuthi how did you find me, how did you find me, ngithole kanjani, bakubamba-ke labanye wase uyakhuluma uNkulunkulu bakakusho njengoba basho kaningi nje ukuthi lama-fivefold ministries latholakala ku-Ephesians chapter number 4 kumele endeke la kuwe futhi abe naku-local church, hhayi ukuthi size sihlangane singamabandla onke lachamuka le kuma-region. Kuqala nje kuwe the fivefold ministry. Mina la kimi ngingumvangeli, ngithi ivangele, ngithi ikhute, phindze mina ngithi ifundzise, phindze mina ngithi eluse. Uyakubona nje lokho kukhona la sibe sifundise ngakho khona. So kunetinto nahle sathathwa satshelwa tona sibaphile nje bazwana ukuthi nasi isindziswako 95 30 years and then 97 siyabithwa. Wathi-ke uNkulunkulu wasitshela ngikho nje lokho kwenda ukuthi sathi siyashiya sibona indlu lenkulu sathi yazishiya konke kanti le ngaka lenkulu lokhu nje abantu abakwadu sive ukuthi kunamnisi kwakusicalo bazalwane lokukhulu kuseta futhi-ke lokuta kwakho so wenda ke uNkulunkulu kuyadzeleleka ngicela ukuphinza lokho akhathi satiwa kakhulu bekungeke kusebenzeke. uNkulunkulu uyathanda lokusebenzisa lokudzelelekile. 1 Corinthians chapter number 1. Bukani kubitwa kwenu bazalwane, siyabonga lokuthi kuthestile lokuthi avele nangu umnisi nangu kwase kwenteka into letiningi wase uNkulunkulu-ke naku kenyalo naku lokwathi kudzelelekile lefuna futhi phindze futhi uthi to dig ngoba la sikhona khona nje sesithi let us not give you the fish, let us teach you how to fish. Ngila-ke bantu basikhweshela khona ubomfunza kahle John 6 bantu bafuna kwendela asimangale nje nakuvela bo-olive oil nabo-holy water kubekwa tandla. Ngishito kulenye ividiyo ngathi leti into leti i-5 in 1. Uthola i-oil ukuthi bantu bakunikete i-holy water bakunikete oil kwesibili lokho bese number 3 sebakubeka tandla abafundisi bayabeka tandla sasho ukuthi Jesu uthi in my name they shall lay hands bekasho leti physical bekatathi in my name they shall lay their physical hands. Manje uthi in my name kungatholakala umuntu lombulekile ukuthi leli gama la Jesu lesisikhulumile naku lesikwenda konje sikudliwa incwadi yabani ove abantu bengigula mfundisi ngiphile angababeki itandla physical because nami I'm laying hands in the name of Jesus. So nangibulelekile ke ngoba ngibulekisile igama la Jesu uyakubona nalokuthi-ke nakubamba sitawuphepha ngoba bayeda labantu bema-briefcase labanye belungu labanye madoda nje lamnyama tasakubeka ube khona sowubona tinyoka. So njengoba uNkulunkulu nje uyayithuma le ministry uyabathuma abatshali uyamthuma umfundisi ukuthi gijimani ngiko nje ngisebenta ngelivesi langiniketela noNkulunkulu Matthew 24:25 behold I've told you before. So lelive leli-ke lihambela thola ticalekiso ukuthi amaswati ayakopha sekuhlatsheliswa kwazibani udileke ngani lo muntu lento naye wayithola njengoba nami nje ngibhekene nako lokuthi bantu bekhona umfundisi akasakwenti lokhu so uyacabana nebantu nawuthi ngicela kunifundisa kudweba hhayi lokho akunikete imfishi ema-sons noma-ke laba maJodi bayakwati lokho. So lokubekwa tandla bese-ke sekuba khona-ke nayinzaba nayo yokuhlabelela lokuthi uma lo muntu konke kunye lokuthi uma lo muntu ahlabelela lekhaya-ke kamelweni ndawuhlabelela yini eziNkulunkulu wathi mnisi yenta konke lokusemandleni konke lokuletha bukhona bami akube yini nje umuntu lothi afika yenda nasekhaya. So ngiko-ke kwalokuhlabelela kufana nokuthi i-holy water amanele ngathi ibhacabhacile ngoba konke kuthi lona kangendele. Uyamangala nje lesi sikhathi noma ubulalela nangomsakazo wethu waka-VOC uva abantu sicela umfundisi asithandazele manje sivuleke emehlo sicela umfundisi asithandazele moya wekwendelwa lokunye-ke lokuhambe kwaletha sicalekiso. Then-ke lenye itopic ngilenayo ukuthi worship it's your lifestyle. Nanga-ke la magama lengicela ukuthi kukhona lesitawuko khona sikubhale khona la ku-video but kwanyalo nje ngicela ukuthi ubhale ebhukwini lakho ukuthi kunamagama ngendile lama-notes la sendele silabanye sitobathumelela kusummarize yona yonke le video ukuthi sisuka kule nkulumo lena leyaduma kakhulu solikhona lethi your personal life
is a true testimony than the words that you say. Sesisukile ke lapho ube sekumfundisi sokuthola emagama lathi your personal life is the true prayer than the words you say when you are praying, noma ke in brackets the so-called prayer. Lokuthi sithi the so-called prayer sibekise ngama-honored prayer noma kuthandaza usekhaya. La magama lo wenda lo wakhuluma nawuguce phasi ngalamafishane nje i-prayer bazwana seyi-lifestyle. Naku-ke uNkulunkulu la ngithume khona lokho ukuthi uthi uNkulunkulu worship is now lifestyle in preparation for rapture. Akhumbula ke lamagama lengwashito, it's the worst place to be, it's where God has left. Uthi ke uNkulunkulu we have now moved from Matthew 15 verse 8 kuthi when Jesus cried asilesivele singithumisa ngithi ngizebede emlomo inhlitiyo ikhashane. Yini inhlitiyo? Wasimbulela uNkulunkulu inhlitiyo ngitheda. Ngiko ke liBhayibheli lithi abantu babhubha ngenxa yekusula lwakhe. It takes a revelation to understand another revelation. Deepeth, deep calleth deep. Kujula kubita kujula. Sesimuvishile from your personal life is a true testimony. Sesingene ukuthi your personal life is a true prayer than the words you say when you are praying. Abakubambe ke bazalwane sisho ukuthini? Sifundisile ukuthi i-worship Hebrews 13 nje yasho ukuthi let the fruit of your lips worship me. So ngihlale ngibekisa ke sinangihlabela ingoma nje ngithi you are holy my Lord, uyingcwele uyingcwele. Nangicetha ke sho sekuhlabela lapha embi kwabantu ngiphethe i-microphone isihlahla. Kumele ke ukuthi nase bangibona abantu noma le emakoneni lokhu angingenisa ezulwini lokuthi i-worship seyi-personal life. And ke uNkulunkulu sothi asikumemetele lokho ukuthi ngakhathi soya lapha sikwali lokho umfundisi ukhona sicela ukuthi la ngembi uhlabele ingoma na, that's not a problem, but that's second worship. And no wonder ke uthi Jesu kuMateyu 24 verse 15 uma nibona siningi songcithakalo simenza weni lengakafanele lofunzako akaqonze. Buka lamanyala nebubi, buka lesiningi songcithakalo kuseselide lokhu bazalwane, even nasepulpit kuseselide. Ngithatha uqhubeka nikubona labatawulekisha these teachings lokhu hamba ebili nje kunokuthi uNkulunkulu sosundvutile ukuthi uyacela lo muntu omzala ukuthi worship akube lifestyle. Ukhumbule le nkushito ngeke uku-understand ngelanga lenyamba uhlale phasi ukubona. Ngakhumbula ke ngifundisa ngikhoda amavesi ukuthi Jesu uphilisa lo munye ukuthi ungatsheli umuntu. Lithi iBhayibheli wahamba lo muntu wayidumisa lenzaba. Lokuyidumina akuzona sukumeni bazona sidumise uNkulunkulu simdumisa kugcoka kwethu ukukhuluma kwethu. Ngiko nje la kuthiwa ngoba sathana yeta utoweba bazwane sebayekele ukudumisa uNkulunkulu. Le ngesekudla kutakusida lokuthi athathe abantu bakhe lokudumisa uNkulunkulu. Basuke abantu bangakwenda ukudumisa uNkulunkulu number 1 babuya ngesencele asukumeni bazana. Ngiko nje nyalo kusukuma kwaya nabani socala ikwaya yakhe and asibasole bazana kakhulu eMaswati. Ngoba lengcondo nje zilonga usacabanga ukuthi worship ngilokuphakamisa tandla yehla Nkosi udawuva nje lokhu uNkulunkulu lathi sale ngusho kuthi mfundisi maye siyambonga uNkulunkulu lokuthumile. Phindze futhi sachaza ukuthi Jesu nje uyasho kubo John 8 ukuthi lebe ngimkhotha uMarko 1 ngeke ngiwakhotha onke lamavesi uthi Jesu mina ngithumisa uNkulunkulu nina niyangithumatha. Jesu bekamdumisa njani uNkulunkulu? Ngukanye la khona siva Jesu nasa eGetsemane ukuthi when they sang a hymn nakhona smart noma wahlabela but nje chances are 99% kuthi wahlabelela. Uthi mina ngidumisa baba. Like nje nawubambe nje lokuthi fana ngoma nje lethi ngineculo ngaluthando lukaKristu umfeli wami ngimbabazo wangifela noma wangihlenga lalelani iculo lami. Akusilo leliculo leli. Ngakhathi uthenga imoto sohamba ngayo bakubona bamnisi uhamba ngemoto. Langala ngasencele awubani basogwazela umoya awubani somithi liculo nakuso nje sing a new song bo-Isaiah 42 a new song is ngilendlela uyasebenza bani ubani so kanje. Then ke ngiko nje original ngesiNkulunkulu the song kuba ngine lifestyle bese ke nasukhona sengitheka imoto bazwana bezohamba uyokhompoza ingoma
ngiko kuthiwa lo thokotile akahlabelele, uthokotiswe yini ukuthi bakupromotile. So kuqala le lifestyle bese-ke sekuta le worship yokuhlabelela. Sihlahla nje siyamoshipha uNkulunkulu. Nokumdose emanti nje, that's worship. Worship is the style of your life. Phindze futhi Jesu kuBoMateyu 4 nakuLuka 4 uthi Sathane konke lokuniketwe mina wafunza ngeKing James. Ngiko-ke phindze futhi nangesizulu. Uthi Sathane uma nje ungaguqa phasi ukhuleke kimi. Then-ke lelesingisi lithi if you can worship me. Beyangasho Sathane kuJesu angithi siyambona ulehlane. Beyangasho noma kulapha etuleni sabhela umbalithi wamkhombisa yonke le mibuso. Nakhona sasakuchaza ukuthi kusho ukuthini. Akazange athi Sathane connect ama-keyboard nakuleni kwendala amasontweni. Connect i-keyboard nema-microphone bese-ke uyangithumisa. I'm sorry to say this, ngidayihlabela le ngoma ukuthi bekungiloku leseni kwenta namuhla. Sho Sathane bekade awuthi angiwathandi la magama but ngenxa yokufundisa. Bekade athi Sathane hlabela-ke usho ucondzise kimi uthi uyinkosi ngiyakuthanda. Ahlabelele. Nakathi worship me. Bekasho ukuthi Jesu nawusuka la nsabeni hamba gijimise abafati babantu, gijimise tshwala. Because worship is lifestyle. And Jesu labafundisi nje engacala kiva lesemono sangasinziswa ukuthi just like Sathane wafika ku-Adam wafika wathi did God say this? So the same strategy ngoba Adam was the son of God, then na Jesus the son of God. Sathane akafika ufika uthi if you are God's son, sicale ngale ku-Genesis. Nakathi uNkulunkulu uyathi nanidlala okunye ufanana nabani. Bebafanana nabani bazalwane? Ngoba naleli verse lithi let us make man in our image. Uyabona Sathane ngomcambi manga. So always Sathane nakafika ngikufundisile kuma-video lalangedulo. Ufika Sathane ashintshe your identity. Ngiko nje ngisho ngasi lapha ngishaya ama-topics nje bazalwane. Lama ema-honor prayer kuba khona la khona sithi identity, my identity night prayer. La-ke sifundisa khona into nathi briefly nje kuthi nalapha nakathi if you are God's son bekangibani bekayindodana yabani kucwela ngamanje. Nawe-ke Sathane njengoba sesiyathi ligama kubhalwe encwadini yokuphila kuthi akabhalwa seneliso but yekungahlubuki, yekungaphingi, yekungebi. Lelokhu lesithi igama laJesu ngesencele mu-Genesis to Revelation ngilokhu kuthiwa yi-logos. Bese ngesekudla igama laJesu inkulumo yami yasezulwini ngaleso sikhathi. Inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Ngilokhu kuthiwa yirema. Yeke uthandaze isiteki yekuzila 2 days. La kunalibhayibheli esembi kwami. Ngeke uze ukhanze kubhalwe ukuthi yeke uthandaze isiteki. Sesiyamati nangithi ngimukele Jesu ngimukele irema ne-logos. Jesu live la uNkulunkulu ngesencele bese Jesu liphimbo, the voice of God. Bambaka. So uma-ke wena soyende sono nakho sono kweca umthetho. Nangabe kuthiwa abantu sohlobongile uphikile ebekude nje ungaphingi ungebi ngabe kude sona. So sona kweca umthetho alisho iBhayibheli lithi muphi. So sona weca umthetho ukuthi wece umthetho weLevi noma-ke wece umthetho weliphimbi. Ingakho nje kunesiphambuko bese sokuba nesono. So wangadenda itono teliphimbo awuyuzi udende itono telifi. So uma uNkulunkulu athi hamba uthandaze isiteki zila 2 days usukwini ungakwende. So uphule umthetho. Nase sibuya kule context lesikhulume kiyo. So Sathane usuke identity yakho wena nje usuke uNkulunkulu ngoba nangithi nje mina ngiyindvodza uNkulunkulu angicale ngalo kusencelele nishesheni kufa. Mina nje ngiyindvodza uNkulunkulu. La ngaba uve ukuthi emnisi bathi yebo unasatshwala uyahlobonga uyaphinga. Ungaba nelungelo ukuthi emnisi. Usho ukuthi wena uthi uyindvodza uNkulunkulu umfana uNkulunkulu. Usho ukuthi ususindisiwe. Bese sibuya ngalapha-ke lese ngikukhulume kakhulu ukuthi ungabi nenkinga ukuthi kuhlobonga nje gatsa ukuthi nakathi uNkulunkulu yekudla incwadi yabaseGalathiya ungakuphuli lokho ngoba la mandla ekudla incwadi yabaseGalathiya yekuzila 2 days yekuvuka uthandaze kumakhada. Lokho kususa lokuhlobonga nokuphina. Ngikho amabandleni balabasha ningaphingi but abaniketwe naku la kwendawo kumfundisi bavuza umfundisi ubhale ku-Facebook kudliwa nakho phindze futhi ningakwende. uNkulunkulu nje uthi thina sinake nako we don't have to mind. Let's forget about ukuthi hey mina nje ngikungikhandla ukuthi hey nangahlobonga nangaphinga hey nangathiwa ngitholakele ngebile i-concern yami nje ukuthi ngilive liphimbo nakuthiwa vuka uthandaze kumakhada. Wakasendi isono seliphimbo awuyuze futhi awuyuze uzudende tono telive. Dendiwa tono telive kangaka nje kuthi bazalwane ngiko nje bese kuyayama ukuthi bonke labo bakhanza singabolala ngolwesihlanu nibotha sitothandaza nasinganiboni ngalo sothandazana. Labo bantu labo lokhanza kala sabakwethu abakhanza vele ukuthi kunenkinga ngoba
kulahlwa lesambulo samanje. Uzathe ukuva khona okuningi. Bengisathi-ke, so uma uNkulunkulu nje athi mina ngiyindvodzana, ngicela kubuye ngala ngasekudla. Sesikujidela ukuthi ngiyindvodzana ukuthi nje mina igama lami uNkulunkulu uthi awumisani ngoba ungibita ukuthi hhayi ngaseneliso, yeke ungahlubuki, yeke ungaphingi, yeke ungephi. Bese ngala ngasekudla-ke le rema. Uma nje uNkulunkulu athi yeke uyothandaza isiteki, yeke uzila 2 days, yeke udle incwadi yabaseGalathiya, nayo i-identity yami njenga-Adam wokucala, Adam wesibili. Adam wokucala ukuthi simende kumfanekiso wethu, then Adam wesibili lo nguJesu, he's the son. Ngeke ngisho ukuthi he was a son. So nami-ke nakukhona sekuthiwa namhla yeke uzila 2 days. Uma-ke sengidla emahhabhula noma nawuleni kwedakho, in that way sekuyangena. So ngihlale ngisho, ngicela sale ngikusho Nkosi yami, futhi-ke ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kusho yena ngeke ungidlela isikhathi sami. Kula mavidiyo la ngetulu ngathi sono sangena ngokudla, kusobala ukuthi sitawuphuma ngekudla. Then-ke nawuthanza ungasho ukuthi i-system yesono ifike ikushintshe i-identity. Bonke nje abantu lokhu athi mfundisi ngikhanda sengimithisile, senginathe tshwala, mfundisi kunabantu engibakhulumisa, kunamacubu, ngibathi nangibabona ngiyabagwatela. Bonke la bantu laba bakwatele, sebakwatile, sebanatha tshwala, bacale banatha tshwala. Ngisho kaningi ngathi bantu nje laba labangakholwa, of course, yebo nabazwana ngathi hle kuphambalata lwimi. Nakathi nje umuntu uyagula wena, uyahlanya wena, uthakiwe mfana wami. So lo mfana akatsakwa angahlanya ukuthi mental, but usuke lo mfathi naku lo ngentela kona yathi angufuni mani, athi uyagula wena. So-ke nami-ke ngathi ngicela kuboleke amagama njengathishela ukuthi leti noleti bazana sibona somithi, ngicela kubekisela nje into ibone bani sophingile, sohlobongile, yebo kungangena lo sobulele, sowebile, lokho sengiletono lengishido. Lo muntu loyo nawubuka nasibola amagama uyagula wena, uyahlanya. Lo muntu loyo nakahlobonga waphinga, ucale ngala nakaseNkulunkulu, dlala incwadi yabaseGalathiya, hamba uthandaze isiteki, vuka uthandaze kumakhata, ngicela kuboleke wathi uNkulunkulu umithi wena, umithi wena. Kwaqhubeka bese kuthi bhaca physical, because impilo yethu bazalwane siphinde sifundise ngawo kwi-topic lens ukuthi God gave us this body so that we can display who we are. Nasithi nje umuntu is a tripartite being. Umuntu ungumoya, umoya, umuntu ungumoya bese uba nemphefumulo, then uphile emtimbeni. Ngihlale ngisho ngithi uma nje kufika amagama onke angumoya, uma nje kuthiwa mnisifika lamba bani, mnisifika lamangayani, kwente njani, fika lamangani, kukhona amandla okudzingako, mfundisi ngibathe Nkosi yami ngibhizi, ngisebandleni, fika bangichazele bese ngisengithi le nto leyo seyingena. Ngeke nje nawubona umfundisi uthi nabaya bomfundisi, I'm a tripartite being. So nakufika amagama afike mangani, angena leli office leli lemoya. Then-ke nabangichazela abantu ukuthi sicela ufike mani, hey ngibhizi, ngisebandleni, nje ngikhokha epulpiti, Nkosi yami ngisenkonzweni, nayiva nayo inkonzo iyaqhubeka, hey sicela ufike mani, kunje. Lapho-ke mina sengicabanga seyisukile office number 1 umoya, seyingena office lesibili, soul. I-soul is a thinker, it's a feeler, it's a decider. Labantu bathi angifike mangani, bathi kumatima lena mangane vele angifike, badzinga mina. Then nasengisathi khiyata imoto, nangiphuma nje egedeni sekuyaphuma le-office lesibili, sekungena e-office lesithathu, so ubona umtimba wami mangani. Ngakho nje ngiyawathanda la magama lathi the word became flesh. God is a spirit, so naSathane is a spirit. Umuntu nakahlobonga nje akuhlobongi lo moya nalo mphefumulo. Le nto uyacabanga, ngikhanuka intfombatana, ngikhanuka umfana, ngikhanuka tshwala, ayicabange. Ngasho le gama nje kodwa lapha sitolalana, kodwa sitonatha tshwala. Emva kwaloko lingena ku-office number 2. Thinker, feeler, decider. Uyayicabanga le nto, uyayifilisha, ngilehlala sikubita ngaTEDAK. Bese emva kwaloko ngaphasa office lesibili sekungena umtimba. So umtimba bantu abalalani ngalama private parts, ngile ngekhathi nangisamshintsha kule khathi asithi angifuni ke bafanele. Umtimba mina nje tshwala, lo mtimba lo ebebongathi uyawubona ama-lips ami, lo mtimba lo ungabinatha tshwala, but ngimi le khathi angifuni kunatha tshwala. And lo angifuni kunatha tshwala ngimusho ngengcono, angifuni ngokuya kuma-night prayer, angifuni ngokuvuka ngithandaze kumakhatha, angifuni ngekuzila. So kuyabuyela-ke ukuthi prayer it's lifestyle. Lokho yabona mangakho nje ama-night prayer lo yekiyo but awushintshi. Kulokhu ukuthi bazalwane, the worst place to be is where God has left. Sitawungena-ke lokho mhlawumbe sigcine ngakho. And then-ke ne-cellphone umuntu nakashaya inombolo la ngiyisevile, iyangena leli cingo lekhathi line-thinker, ne-feeler, ne-decider. Le nombolo ngabe ngayiseva, ngihlale ngibekisa ngemfunzikade yama-ke mtshali, kube khona nakashaya sekuyabonakala ma-ke mtshali noma-ke umfunzikade. Lo mtimba le screen singathi-ke le screen saleli cingo
is the body. Bamba-ke, I think sokubonile. So ngako-ke sithi ngekhathi Sathane sono sesingenile ufika ashintshe identity wena nje ligama lakho ngaleso sikhathi leyo rem yekuvuka uthandaze kumakhanda nakwendeka udose ethi ngubulala le sono sengishito kaningi imystery lejulile ya John 1:29. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Bekungaba wrong ukuthi bethiwa the sins, kuthiwa the sin. Lokuhlobonga nekuphinga akusiso sona, sesithelo sesona. So nawe nje ngibekise nakuthiwa uvuka uthandaze ngabo 2-3 washo udose ingubo. Cela kubekisa ngalo sothi akufaka kwena uthi kuthiwa ngizile nini kuthi angidlela incwadi engangakwenda. So nakuthiwa uvuka uthandaze ngabo 2-3 hour later phinde ubuyele ulala. Uma wena ukhanzakala ukuthi uyalala sona kuphika Jesu akhathi wahlobonga kusiso sona sengumphumela i-output determine i-input. So nalapha-ke nangabe wena uyalala ngalabo 3 naso-ke so nakwendeke emsebenzini nga-10 sokukhanzakala kusonatha tshwala le vele niyendakho sowuhlobongile sowuwente sona sengumphumela. Ngiko nje la ukhanzakala ukuthi uyamlalela uNkulunkulu. Noma ngabe sono siyavela ngafoni noma sitavela ngemgcibelo noma sivele kumnyama ebusuku ngeke nje uthi sokumnyama sengivela ngogcekeza noma-ke sekumnyama senginyenye nawo umfati wasibani unayo indvodza yasibani. Uyabona nje lokho nawukwenda sasemkhulu umsebenzi but ngalokuthi-ke ngiyendlula ngiyendlela uDoguva uyabona mfundisi ngayiva le nto la uthi between isiphambeko nesono yini lokutsala ngase ngiyabekisa-ke na usuka kamanzini lingicolele mhlawumbe ningathi udala kwalozitha utawuchamuka bese sowubona ibhodi ebhalwe exit suyaphuma losho sungachubeki uphume ngaphasi kwelibhlo wendlule uyembabana so siphambuko nasingathi-ke emhlabeni kwamanzini ndeni ezulwini kusembabana ungaphambuki baningi bo-exit naselangeni awuhamba lenye exit uthi suyakalobamba maningi ama-exit bovutshini hamba usuyofika embabana. So-ke na ubuka ukuthi siphambuka ngathi nje nawuphambuka la kwaloza bese ngithi la kwaloza primary singathi sisona kuyahlobonga but nawe akhanzakala ukuthi awu-exit uyaphuma ngaphasi kwelibhlo ungamenda njani uLozida Primary School. Ngilo 4 years wamukele ngomshoko ukuthi uma sesihleti phasi-ke sesicoca umfundisi uyakuthanza lokuthi bese kurotate umbhobho dingikhulu leti tinto leti. Nake-ke la ngiconze khona ukuthi nasithi yebazalwane uthi uNkulunkulu now worship is now lifestyle in preparation for rapture. Lesive lesi ngijumisa ngethi inzebethe emlomo buka-ke leni betendekalo and labantu laba-ke sisale singene kiyo nasi is the worst place to be where God has left. Once uNkulunkulu maswathi naku-ke le ngicane ucaphele newusho ukuthi washo umfundisi ngoba ngeke kuhlale kungendeke. Mina ngicela nje ukuthi kube like ebebe ngathi uthini nangibabe na ngithunyiwe afuthi angicale namuhla sihlale sithunye. Lalelani-ke maswati akithi bazalwane nini bekukhethwa madodzana kuthi nasi is the worst place to be is where God has left. Kusukela endulo uNkulunkulu nje kusomangalisa incwadi yamaHebheru yasho ukuthi Moses wasewathatha ingadi wayifafata ngomlotha ingadi ekulona wafafatha nencwadi waphinde wafafata abazalwane. uNkulunkulu soyisebenzisa ingadi wanela nje ukuthi ayiyekele nase kunengadi yaJesu le sifundisekile make mtshali nasiye ekhaya kaMnisi nje kwaba nguyelo wafundisa ukuthi why lithi iBhayibheli Jesu wavela kubelusi njengoba siyazi ukuthi wavela kwathiwa inkosi itelo. Labelusi laba beba special bengasibo belusi wazwabekisa nje ukuthi bomnisi akusibo belusi bala kaSombotho. Labelusi laba ngilaba bebalusa timvu leti lebekunikelwa ngato ethempelini banakhumbula Jesu ukuthi vele na Jeremiah nje nakale emuva solo bayanikela ngiko nayo yangena ethempelini Susani lo. So labelusi laba-ke bebacashiwe bagadza nje letimvu betingcwele betingahlangana letinye timbude bengasho njalo letinye timvu. So nakavela-ke uNkulunkulu ngelozi kubelusi bekathi eveni lokumoya sekuyaphela emadoda awu haleluya imvu lengiyo seyitelwe kuleti into khansi-ke nasi sifundisa sokuba khona-ke ngoba bazalwane limnanzi iBhayibheli futhi njengalapha nje umfula omnye bese uyabhuda uthatha umbhobho ngicela kubuda make mtshali bese kuyachazwa ngoba sashiya isikole kadzeni sibude letsolo sendala sibhizi manje thina bomnisi basebenta kuphi bona vele bendani. Suyabona-ke ukuthi uNkulunkulu wabamba ingcondo ncane lokuthi asithume njengoba nyalo sengubambile lokho mane-ke kushiye sokubhalela phasi utatendela ngesikhathi sakho asibuye-ke
So uNkulunkulu angashiya bese kuba kudla kwamadimoni, siyawathi emasonto ngawasho la, hey haleluya. Lokhu kwenzakala ukuthi siyabathi babe nako lokuthi hey vele bona solo basasebenza lokho, and nawe usuyakhuluma ukuthi hey madimoni abafuni, ubonakala nakukhona sasinzisiwe bese sifuna kumbulala. As a Christian nabo umKrestu ngabe usuyambulala omnye njani? So it's a good example ukuthi the worst place to be is where God has left. Nanyalo-ke emabandleni, yabona nje lo worship le, wena ucabanga ukuthi why kube nesinengiso ngicitha ngalo, why labantu laba ubabona babe nje, naku-ke le ngifuna sikubambe. Once uNkulunkulu wasuka, labantu labo bese sekuba baba nemadimoni, and vele le church service iba nemadimoni. Ngiko uphindze labantu utawubona ukuthi bese angisathana nje le battle, ngeke ngithi yabona uNkulunkulu, but sengingasho in brackets, nakamcosha uNkulunkulu asusa sathane ezulwini, wathi ya ndawuphindisela, kuthiwa when two elephants fight the grass suffers. So once-ke emabandleni enu nasenala madimoni, emadimoni-ke it's all about Satan. Ngiko nje into ethi nabuhlungu esontweni le nto yokukhuluma lesengidivedile. Buka-ke phindze futhi lokunye kwesibili, labantu bese kuba ngabo bekuseka kakhulu nge-praise team, kucoka ufuna noma usibona ingubo yakhe nale live nakahlabelela nje, why akusasinga uNkulunkulu? Hambani nicabanga-ke maswati basikhatha singivumele. Mina ngilothula umlayeto nje nalokunye lebesolo sikuthulile. Lokunye-ke lokukhona ngoba sisemoyeni ngeke sikuvethe, utawukhona nje kubona mfundisi kunenjolo yabucopho lana, uNkulunkulu uyasipha kuhlakanipha, athi impela lo tawuhamba ahlale phasi let indlela tibone, utawubona nanathi kungakavumeleki ukuthi ngidisho. Bese-ke kumanifesta emadimoni-ke ngoba sesishide le nsebe yokuhlebela. Nabani sonekwaya, phindze buke emanyala le nto kakho. Nalokuthi nje bazwane liciniso, kude la kimi lokhu kwenzakala ukuthi ngihlale ngibekisa ngabantwana lesibe nabo, uNkulunkulu wasida sabakhulisa, bayakwadi kuhlala emagwaveni kumakhadi abathandaza. Have you been to le issue lena uthi uyafika uvuthi mfundisi ngishaya ngeliphini manje, sengibathe ngiyamemeta ngoba lokuhlabelela ubathi uyamemeta uvuthi mfundisi akusasimi lo, ngiyadiva kunezwe lahlekile, nina-ke senicale ukuqinisela. Bakhona labanye labafika-ko bathi mfundisi ngibathe ngiyazama ngeva ukuthi mina inkhaba yami Psalms 87 lesaniniketa yena, inkhaba yami la ikunanga ma-teaching ngoba nawungacabanga nje amavidiyo la sangaka la ngetulo bamba-ke. Oh mfundisi ngiyayiva le nto lokuthi kukhona lokuthi ngithi ngiyasinatha ngiyive mani. Mina ngiyathi le generation lena letatshwe nayiva, ngilokuthi ngiyathi-ke kunale hypocrisy. La manothini ngabhala ukuthi i-hypocrisy-ke noma uNkulunkulu asashiyile iba setulu kudendisa. Baningi bavithile tandla abanye bakwethu etulweni. Nakho-ke lokhu ngathi kubuhlungu lekusengakusho. Nasithi-ke bazalwane, your personal life is a true prayer. Uma umpostoli noma labo labama-leader noma kwi-youth noma nje bomake bobabe, lesi khathi kuyenteka noma i-chairperson welibandla noma lidikhoni libike kumpostoli noma umbhishobhi noma kube nguye, nizile niye entsabeni, ngicela kusho ukuthi uma uNkulunkulu asangekho labantu laba bayamkhomanda uNkulunkulu. Yehla uNkulunkulu, power, akhombe lo munye, akusiyo uNkulunkulu. Leti nto leti ngibekise nje nabathi naba labahlabelako, ngeke ngisho banguka-YouTube la. Laba sebakhuluma kuliciniso lokuthi buka nayo i-worship lokhansi kugcwele stadium lapha, niyawathi lamakwaya lacala nga-H, those music. Kuliciniso ukuthi unaware abantu ababoni ukuthi they are worshiping the devil. Buka-ke just like nje la kaNgwane nawukhona ukuthi nenzabe yokuhlaba ngesikhali kuyesibayeni amadlodi abafuni, and why babe nengane kangaka? Uyathi nje ukuthi kusenyuka kuhlushwa ukuthi banidubule, like nawubuka ukuthi nemaKrestu kadzeni ngilokuthi labantu bebakhuluma liciniso bebagcotshulani baprofeti, kuyenyuka-ke. Ngiko Revelation 6 kwathiwa laba lebe basenzisiwe baniketwa ingubo etimhlophe nabaceda kukhala athi Nkosi kutaze kube kunini ungasiveli uphindisela ingadi, kwathiwa maningi izikhule inombolo yalabo beni labatawubulawa. Yes, bomfundisi nje abadzingi ukutshelwa ukuthi possibility iyenyuka every day, siku-2025 iyenyuka i-possibility ukuthi singadutshulwa, singagcotshwa ngematshe. Ngilosi nyalo kuNkulunkulu sibhamu yasenta siphume emande, but the more unyusa leli zinga lokukhuluma liciniso, ngila khona bona laba bakhona la eSwatini ungaba khona ukuthi lo mntu lo. Ngiyakhumbula Pawulo encwadini yezenzo ukuthi kwasuka bachitha luthulu emoyeni bathi lo muntu lona Dagona inkosi, bathi lo muntu lona siyadiphilisa ngalokho bamendela lizungu.
So wena-ke nangabe uphethe livangeli utawumbumbudzela, ngeke uthi Jesu maye kini nabe bonke abantu banishalatandla benda njalo kuma-false prophets. So kuba mnaka kalo Revelation 6 ukuthi sathonyuka lizinga lebandla labantu awubulawa ngenxa yebufakazi bathi hayi lokufakaza kusinyanibingelela bazwane igama no ngisho lokufakaza naku le ngikwendakho ukuthi ngibuka le hypocrisy emasontweni phinze uNkulunkulu nasashiyile bese labantu bakhomanda uNkulunkulu naku le ngambe ngakudiscover-ke lokho ukuthi ukhanzakale yabona nje uma utawukhanda noma bebakwenda angisaba itolo noma bebahlabela nje bathi yehla moya labantu labo nawubuka bebedele ama-cellphone sho sinabo nabangavuma bangathi imfundisi le nto uNkulunkulu ayivumela ukuthi thina besikhomanda uNkulunkulu nyalo bakhanzakela abantu bathi Holy Spirit come down ngakhathi sekunaleti into sebavitha isitandla bawo basakusuye moya engcwele lalela-ke uNkulunkulu nasashiyile Sathane uyeta amanifeste attend the angel of light ingelozi yokukhanya ngiko leti into leti labanye mina ngibasole ngibasola ngalenye indlela lengithi esikhathi sokuyichaza ngoba lo muntu kuba khona kusuconvince man nawe utawusala live ubuke ukuthi lisho kuthini iBhayibheli nalithi Sathane 30 kilos yokhaya ngeke Sathane umphuthe ebusuku ethi agcwele kumnyama yabona nje lapho uphutha Sathane agcwele kumnyama sho vele ufuna ubone ezenza utawuta nje noma vela ngakho kwakho noma mkhulu wakho lwafa ngoba lokuthi utawuta Sathane attend ingilosi yokhaya kusho utawuphutha ingilosi lokuthi nje mfundisi ngibona umfundisi wami anginiketa kudla ngasho ngathi uma ungakathandazi noma kulesi sikhathi nje uNkulunkulu akuvumele mabomu kuthi ubhuthe lo muntu omthembako akuniketa kudla utawudla vina nje langathi uyangiphutha ngiphutha umfundisi bengilele nje angilethela kudla ngeke uhlale ungakudla kuba khona-ke ukuthi cishe sitawuthi more than bo-70% bo-80% kuba ukuthi leyo mfundisi akathandazi lawo malanga noma-ke uthandazile mane le ndlu yakho soganga kakhulu le tono sethi yakhona kuthatha le spirit semfundisi sithathwe ngala madimoni hhayi ngokuthi ni-weak emthandazweni atovela Sathane njengoba kwachaza ukuthi amadloda kude bazalwane imoya nje nale yafa yabulawa ezulwini yaxoshwa ezulwini sorry yalethwa emhlabeni then-ke bese icala-ke seyingena la emtimbeni itokuyenga ngoba Sathane is the father of lies kuchaziwe lokho kaningi nalapha-ke ngakhathi-ke la madimoni labandleni asatetendela nje Sathane sekungaye kugcoka sekude nje lijuma uNkulunkulu and-ke lokunye angisathi kwesingakhi kwenteka i-blasphemy nangabe uyabhala blasphemy iba at its peak iyamanifesta lokuhlambalata uNkulunkulu bathi lona soyepulpit agcoke kanje nalokukhuluma nje ubuke abantu bagcwele inkhanongo eziBhayibheli liyasho nakuJuda uyasho na-2 Peter lesolo simuhla ukuthi kutawuvela abantu labahamba ngetinkhanongo labatawuhleka lusuku ethi usuku into ngiyito-ke lethe uze athi Juda nibacaphela abanye nizonde ingubo leninzwe inyama tinkhanunko ubuye lo muntu usenyameni nje angisho leyo kulalana kuphela leyo-ke ihamba embili but nalenye tinkhanunko nje uma usuyetela esondweni nakudliwa live kuyetelwa isikhathi senkhanunko nengoma yahlatshelwa kadzeni yathi vuka nini bandla bo utshwala namanyala yeke ihlazo naye imfundisi la ifakile la ka-YouTube buka-ke lokukhomanda uNkulunkulu ukuthi bayitolo bebahlabelela njengoba ngisho ukuthi nawuvuma ukuthi bebede imoto bakadzeni bebede ama-cellphone nabangeta nyalo namgogo nje namkhulu ne-cellphone lesho sinalapha-ke bangathi hey leti ngoma leti noma sithi hlabelele but ngiko nje Old Testament nawubona notazi nje hamfundisi uthi nasale sishintsha licilongo hamba phela uye ku-Old Testament i-Old Testament ngidawuthini asiyishintshi siyayigcwalisa nalo ligama because uma bazwana sithi hey siyayishintsha le nto le like nje nawubuka ukuthi solo sihamba-ke emahashi sesa-analyze nje nama-ke mtshalo ukuthi vele nawubona lithi imoto nyalo bathi yakhiwa imoto lenye noyibona nje ngathi imbongolo lihashi nalokuthi nje imoto yakhiwelani lothi ibe namasondolo angu-4 ebethi imbongolo bethi namasondolo amathathu namahashi leyo tincondo takadzeni taba ngu-5 ngabe leti imoto namasondolo angu-5 ngisho lawa ngoba siyathi amabhasi nemaloli anemasondolo amaningi siyakuchaza ukuthi solo imoto mane seyilahashi I mean solo lihashi mane liyimoto phindze nema-cellphone letincingo leti bochafa ukuthi krrr kadzeni solo licingo mane nyalo sekukhwala ukuthi selili kanje nalapha kasishintshi i-Old Testament singasho ukuthi asiyifuni siyayishintsha but igama likahle lithi kuyagcwaliseka nalapha-ke nawuthi uyabuka ukuthi uMaNkulunkulu wasengekho bese-ke angithi ngisathane once ungaba lokukhomanda ubeve abantu bathi mukela moya engcwele phindze yehla moya engcwele I release the spirit angibe okay lokho cishe nathi siyakwenda but nje uyakunaka lokuba khona ukuthi yehla uNkulunkulu yehla uNkulunkulu then-ke naye ingoti nakuyaletha insabeni kuyozilwa
ngakathi abantwana sebelapha ematsheni sebakhala-ke bavithika sathane tetingile zokukhanya sibagica pha akusuye moya engcwele angikusho nje ngakwesabe akusuye moya engcwele nisuke nimukele nakhona namathendeni-ke nalati tediyamu akusuye nawubambe nje lokho ukuthi tendingile zokukhanya naloko ukuthi nje naku lesikushintsho kaningi lokho ukuthi don't judge me. Yabona nje laba lababona ku-TV bahlabela ingoma lethi adadi lethi losi nawe uyabuka ema-views ale bo-million labanye ingoma tishabo 70 million uyabuka ngilabo bakhanza-ke ukuthi kuthiwa abani sodivosile ngoba balandzele phinze lo munye nathi awuthi ukhanzakala ukuthi ashothi ya I happen ikomiti lakhaya langihlalisa phasi I happened ukuthi ngimithise umuntu so bazana I deserve le second chance bona bashada andla dibuteni bazana waye kwenyuke kangaka lokho ukuthi hayi ningabajaji bantu angicela kulikonisha ke libandla ukuthi nyalo sekuneganga lebese kubhaca ukuthi don't judge me nami ngimuntu ngisenyameni ngakubona kutawenyuka ubathi nawe into ozokhuluma yibonile yendiwe lento le bekhona yabona nje bantwana lo khanzalazi umfana emfundisi noma bantwana matikona kube khona umfana akafuni kulalela goda enkonzweni yekela gcoka kanjena imsakhambe ebusuku ucaphela liciko then ngenasamithi ethi ngembila khale nakhona makwakhe athi siyabonga abazalwane you didn't judge me njengoba nje ngasho labanye bekhona sinasa graduate ngiyabonga sisi wami noma babe lomncane noma make lomncane bengihlala kakho ngiyabonga ukuthi you didn't judge me labantu bafuna nje ukuthi nabahambe ebusuku ngabakhudi because lokujaja ngakhathi kubhace nje ukuthi sicela ningasikhudi mane ine form of ukukhuthal verse kule blasphemy ke le seside licala bazana to warn you once uNkulunkulu wahamba lento sithi lebo blasphemy kukhomanda uNkulunkulu emadimoni manifesta sathana atendingile zokukhanya bantu bengasibamukela moya engcwele nalo ama prayer lekho uyothi insapeni ngiyozilwa kuthiwe kufunakala moya engcwele ehle moya engcwele nama worship lawa lesiNkulunkulu angekho ku because worship labantu abayiphila impilo ubakhanza baneliphimbo lelihle ubeve lo mnye ahamba bhala la ku-social media ngicela abantu abatawuta kimi seka-recruitwa nyalo asikwadi thine lokho angiphethe ngaloko ukuthi-ke bazalwane siyabonga nokuthi kuvakale ukuthi nawunaka-ke nawunaka-ke tonke leti nto lezi esikhulume ngato ukuthi yini worship cela abanake bazalwane ukuthi your personal life it is a true prayer than the words you say naniyele emathendeni nami ngiyaya emaholeni lamakhulu but ngiyati ukuthi even nathi nje ma-online prayer ngiyati ukuthi it's only 1% lokhu ngibona nje nami ngithandaza ngikhuluma mina am-anointed live Eswatini for Jesus phinde sithandazele bonke abazalwane thandazele bakamnisi ngibabide nina niyasinzizwa loyo mthandazo lo it's 1% nangicetha ekuseni sengihani-ke 99% uNkulunkulu satova 99% uyambona 99 versus 1%. Ngicela ubhale-ke lapha ukuthi 99 versus 1 ungabhali nje lapho upercent ngicela ngiloyo futhi-ke nangabe phinde utype kwesibili kokucala lo kwesibili nabe tonke levo sikhuluma-ko la number 1 uyadibhiliva phinde kwesibili uyathandaza ukuthi uNkulunkulu akuvikele kito ukuthi tingakuthinzi phinde nawe uthandazela ukuthi netihlobo takho tingabanjwa ngiko ngicela utype amen umcapitalize leyo amen indlela lothi ngiyativa letinto teliciniso kwesibili ngiyacela ukuthi ngingabanjwa ngiko ngoba kutawenyuka kwesithathu cela ukuthi ihlobo tami nabo bonke lengibathandzako uNkulunkulu usivikele bese kokugcina kube khona inkosi ngicela ukuthi live lakho lifakazele ungihole ngize ngifike ekhaya washo ukuthi tawuvela izinto leti sibonga inciko takho lothi thumelako kuzivule emehle angiphethe-ke ngaloko ukuthi-ke nale ngikushito ukuthi live laseSwatini libheke ukuthi litive emhlabathi ifunze kilo so yekani lokho kuva kunjani nje nini bakomoya amasanzi mathothana lokuthi awubani sebahlabela ingoma yazibani ukhanda ipractice nje nangelisonto bede-ke labantu uyabona nje ukuthi ngilapho-ke le ngcikithi ukuthi ucalekisiwe umlondo umsebenzi ngokunganakekeli why le live nelicalekise nikopeta into labantu bangasibona sithi limatako nje buka bathi sakithi thina bazalwane uyalidi ngiko nje naka ne-economy nako konke why le live abantu balaba lapha emagonyeni bagangete imali corruption ku-affecta i-Christianity kuyasidelaya liplana uNkulunkulu ngeke livinjwe it can only be delayed angifuni-ke kungena kiki ngoba uyakwati bebe singakukhuluma mfundisa uNkulunkulu nakhuluma iqiniso kancebedisi bese uyanaka-ke ukuthi why kunganakwa lokunye kudlanga letinye inkolo bese nani niyachamuka nesithi-ke so called bazalwane ukhanzakala ukuthi ndawukopa into
ngoba uyabanaka abazwana laba bane-access lokuthi babonakala through social media nakuma-TV ukuthi babona bahlabela kanje. Futhi kude lokhu vakho. Ngiko ngasho mina ngathi umusic bazalwane lo ngathi nje inkosi yasikhokha kuwo lesi sichaze kaningi isizathu. Nawu naka bo-Michael Jackson, I'm sorry ukubakhotha khona lapha emoyeni. Bonke naba la sebangekho la ngathi base bahlabela bo-Michael Jackson. Sibekise ngabo nabo Whitney bonke nje laba lokhanza lathi vele kunedingi solo letile ukuthi awu they sold their what to the what. Vele ke mina ngiyakholwa vele lokho. Lokho kuthi labantu labo even nalabo South Africa. Labantu labo bebasinabahlabela isikhathi bekufa abantu estage bathi bangabonakala bahlabele bathinzeke lawo ma spirits. Phindze buka ama-concept nanyayo labakhona ngifuna ukubasho ke laba niyabathi. Laba sinabahlabelela nala eSouth Africa nje yabona bahlebeta la. Ubuke ukuthi ema-video abo akanjani. I-following lengaka. So ukhanzela abantu bathi umusic nje has got the thing. Bese ucabanga Sathane ke ngeke libandla la-affect. Sine-video la lokuthi Sathane ama-archangel mathathu. Michael for war, Gabriel for ama-message bese kuba naLucifer lo waqoshwa. Le ndoda kuthiwa nayigucuka nje nayikhuluma tandlatayo tingalo sitawusho kanjalo. Bekukhala ema-keyboard lo mtimba wayo uthi musical. Konke noma uyakama nje sikasho kanjalo noma uyacuba nje kwakuthinseka music. Ngiko ke wedala emhlabeni buka ke ukuthi umusic uhamba kanjani. Bese ubuka nasebandleni bathi uyabuka ne-gospel senenda kanje. Kuningi sesichaza kubazwana kodwa ke bamba nakho kafishane ukuthi uma labantu laba bayile bapite nabanje boBushfast yabathi nalabanye kodwa ke mhlambe sitawuthini nangabe labantu bagcwalile for music then ngala is the same thing ukuthi nje lapha baboleka amagama eBhayibheli and Jesus and kujayiveke phatha umusic waseveni ngisho kanjalo lesitawufundisa ngawo ukuthi akusuye mbamba waseveni ngilokuthi ube subangala wethu lo music like nje iboregi ngilokuthi bachamuka bathi sitawuhlabela ireggae music manje kuthi abaselabanye bangiva kabi ncisile lokho ukuthi naso isikhathi sami sesiyaphela studio but nje labaningi sebangivile so nangabe ke bo Michael Jackson nabo bonke bakhona kusilaba bekunene ngisho njalo ukuthi bahlanganise abantu bese ndawuchamuka ukuthi ke mfundisi music vele nje ini bese nikhotha nabo David ubazalwane abantu babhubha ngekusuka lwade cela agcizelela ukuthi ngone bemane kude ukuthi sathi laba bagcwalisa abantu estadium ngabe ke sinako ukuthi manje ngalapha kukhanza abantu kuthi bane worship night hambe ke bawukhala yehla ngeke uNkulunkulu umkhomande hansi nje uNkulunkulu sokugcobela ukuthi moya ingcwele umthola ngokukabhada inkuni ekhaya kuyokhemandi kuyokhokha umcuba sibekise lokho nje lokuhamba embili bese sekuba khona ke lokuthi emsebentini uyabaleka uyeba imali yahulumeni uyeba imali yenkampani kune opposite sex ubone ukuthi noma ngabe sekunama feelings akwashada ushadile phindze nabo utshwala ubalekela ngakhathi ubalekela moya ingcwele sigcwaliswa nje sihamba la emgwaqweni moya ingcwele wehla sikabhada inkuni moya ingcwele wehla ngalamafishane uNkulunkulu usowakwenda manje ngalokuthi umusic songene eveni nalokuthi uNkulunkulu ingoma ithi athathe abantu bakhe labakhe moya ingcwele abasayi lapha estage bahlabele yehla moya calm down Holy Spirit bese bakhala epulpit akusuye moya ingcwele Sathane nje udavala ama feelings futhi uwe phasi uve indlu uhamba ligoqa akusuye kona kutaba ngathi kuyafanana but angikutshela akusuye ngalothi uNkulunkulu the worst place to be is where God is left so yephi ke uNkulunkulu so lapha athi mina nje ngiyakwadi ukugcwaliswa ngamoya ingcwele ngifusha libhala ngikabhada inkuni ngigeza ngiyophala insanzane lo lifestyle anzi labo ke uma ke uNkulunkulu nami nje nginguNkulunkulu ngoba khona sibantu labo base uNkulunkulu solungisela kuhlutha kwelibandla njengoba sengishito ngila khona ke taba khona hlomo engcwele sotholakala kanje lona nto akhanza kaphili bungcwele uyeba uyabaleka uyahlobonga vele ngalokuthi uyamthanza uNkulunkulu ndasho kanjalo ngalomlomo lip service nalokuthi uyafuna kufika ezulwini utawusana kahluleka lempilo kuyiphila ahambe kaye ku worship night le ngathi idlangile idabe kune worship night niphakamise tandla ngoba le ngcondo yithi nje Jesu ngathi indodza enemancebe ezulwini sakuchaza ke ukuthi Jesu ngubani nawufika ezulwini ndaba bona boNkulunkulu abathathu esitulweni esikhulu lesincane saJesu bese lesincane samoya ingcwele uNkulunkulu is a tripartite being is in Trinity njoba nathi sifude nasemthathwini bazalwane akusuye ke moya lo bese soyehla
So phindze futhi babukela abantu ukuthi basi bangaceda kuhlabela le mpilo yabo. Uyabona nje ukuthi bayablasphema, baphukuta kona lokho. uNkulunkulu akanibusise Maswati. Amen.